السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. عباد الله، ishimwe nikuzo bikwiriye Allah subhanahu wa ta'ala, amahoro n'imigisha nisakari kwa sozerejwe n'abahanuzi nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, nabiwe n'abasangire nyendobe n'abamukurikiye n'abazakomeza kumukurikira kuzageza ku munsi w'imperuka. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko twese yadushira muri abo ngabo, Allahumma amin. Ibadallah, bagaragwa Allah subhanahu wa ta'ala, ma zilna nu'alliqu ala kitabina al-kaba'ir. turacyari kurebera hamwe amasomo aboneka mu gitabo ibyaha bikuru, igitabo cya al-muhaddith mu'arrikh al-islam Muhammad ibn Ahmad ibn Uthman ibn Qaymaz al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala, igitabo cy'umwanditsi Muhammad ibn Ahmad ibn Uthman ibn Qaymaz al-Dhahabi, Allah amugirire impuhwe. Ibadallah, agaragwa Allah subhanahu wa ta'ala, twagarukiye ku cyaha gikuru cya 33 ari cy'umwanditsi rahimahullahu ta'ala yise al-kabiratu ath-thalithatu wath-thalathun tashabbuhu an-nisa'i bir-rijali wa tashabbuhu ar-rijali bin-nisa'i, kwisanisha kw'igitsina gore kisanisha n'umugabo n'abagabo, cyangwa se kwisanisha kw'igitsina gabo kisanisha n'abagore. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، الشيخ محمد بن صالح العثيمين الله سبحانه وتعالى مجرمه على جلتي إن الله سبحانه وتعالى خلق الذكور والإناث. وجكر الله سبحانه وتعالى يرمني إجتنا قبو أرما نجتنا غوري، وجعل لكل منهما مزية، ndetse buri gitsina Allah subhanahu wa ta'ala akigenera ibikiranga yakhtalifuna an nisa, agenera abagabo ibibaranga bitandukanye n'ibiranga abagore, haba mu buryo bwo kuremwa n'imico n'imbaraga wa ghayru dhalika, ndetse n'ibindi. والنساء كذلك n'abagore abagira ibyabagenera bitandukanye n'iby'abagabo, haba muri ibyo byose tumaze kuvuga. faman hawala an yaj'ala ar-rijala mithla an-nisa'i, uzagerageza uwo ari wese gufata igitsina gabo cyangwa se ubwe akigira nk'ikindi gitsina Allah subhanahu wa ta'ala atamuhaye, فقد حاد الله في قدره وشرعه لأن الله سبحانه وتعالى له حكمة فيما خلق وشرع. uyu nguyu aba agerageje guhinyuza Allah subhanahu wa ta'ala mu bigendanye n'igeno rye, ndetse no mu miremere ye, ndetse no mu byo Allah subhanahu wa ta'ala yashyizeho mu mategeko y'Ubuislamu. kubera ko Allah subhanahu wa ta'ala kurema kwe kurimo ubushishozi n'ubugenge. Allah subhanahu wa ta'ala wazi kuba yarakugize umugabo, azi impamvu yakugize umugabo. kuba Allah subhanahu wa ta'ala yarakugize igitsina gore, azi impamvu Allah subhanahu wa ta'ala yakugize igitsina gore. وقد جاء ولهذا جاءت النصوص. الشيخ محمد aravuga ati niyo mpamvu haje imvugo nyinshi muri ahadith z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam zigaragaza ibihano bikomeye cyane biri kuri babandi bakora ibyo ngibyo bihindura nk'ibitsina Allah subhanahu wa ta'ala atigeze abarimana. wal-la'nu, kandi nkuko duhora tubyibukiranya abagaragu Allah subhanahu wa ta'ala, al-la'nu, imivumo ya Allah subhanahu wa ta'ala iboneka muri izi hadithi n'ukwirukanwa mu mpuhwe za Allah subhanahu wa ta'ala, gushyirwa kure y'impuhwe za Allah subhanahu wa ta'ala. ushyizwe kure y'impuhwe za Allah subhanahu wa ta'ala, madha indaka, ese niki waba usigaranye kuri nosi bagaragu Allah subhanahu wa ta'ala utari mu mpuhwe za Allah subhanahu wa ta'ala. idhan ibadallah, utangiye ibyo الشيخ ذهبي رحمه الله تعالى يفوز رجلتي قال رحمه الله تعالى الذهبي الله سبحانه وتعالى مجرم رجلتي في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مجتب صحيح البخاري توتي مامو تا بخاري مري حديث يتر عبد الله ابن عباس، حديث يتر عبد الله ابن عباس رضي الله عنه رفقتي لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال
والمتشبهين من الرجال بالنساء الله سبحانه وتعالى يفهمني وبابا غوري bihindura nk'abagabo ndetse Allah subhanahu wa ta'ala yanavumye babagabo bihindura nk'abagore qala rahimahullahu ta'ala wa fi riwayatin nanone Allah subhanahu nanone umwanditsi aragira ati wa fi riwayatin no mu yindi mvugo iboneka mu gitabo cya Abu Dawud na al-Albani rahimahullahu ta'ala fi al-Mishkat avuga iyi mvugo arimamo aragira ati la'ana Allahu ar-rajulata min an-nisa'i Allah subhanahu wa ta'ala yavumye babagore bigira nk'abagabo qala wa fi riwayatin no mu yindi mvugo umwanditsi rahimahullahu ta'ala yazanye ahangaha iboneka mu gitabo cya Bukhari nayo aragira ati qala la'ana Allahu المخنثين من الرجال الله سبحانه وتعالى aziridiza yavumye babangabo bigira nk'abagore والمترجلات من النساء n'abagore bigira nk'abagabo يعني اللاتي يتشبهن بالرجال في لبسهم وحديثهم اي حديثي ivuzengo Allah subhanahu wa ta'ala yavumye babagabo bigira nk'abagore haba mu myambaro yabo cyangwa se mu myambarire yabo ndetse n'abagore babigenza gutyo ndetse no mu mvugo hari abagabo bigira nk'abagore mu myambarire ndetse no mu mvugo bagashaka kuvuga nk'abagore akaba n'abagore nabo biyambika nk'abagabo ndetse no mu mvugo bagashaka kwivugisha nk'abagabo قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه نون حديث تذكر أبي هريرة رضي الله عنه الذي يرويه أبو داود ياشر أبو داود مجتوش السنن والحاكم في المستدرك نا الحاكم مجتوش المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم نسى الحاكم نفكي حيفوق أريم همو كما بجيريزا يا مسلم وصححه الألباني في المشكات نسنا الألباني أفقيوكو أريمامو يفوزي كريمامو مجتوش المشكات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه محمد صلى الله عليه وسلم رفتي لعن الله المرأة الله سبحانه وتعالى يفهم مغوري تلبس لبسة الرجل ومغوري وانبرا إمنيانبرو يبغبو والرجل يلبس لبسة المرأة نتسنو مغبو وانبرا imyambaro y'abagore bagaraguba Allah subhanahu wa ta'ala hada sha'i'un fi hada az-zaman ibintu bigezweho ndetse biraneze cyane muri kino gihe turimo kuba abagabo biyambika imyenda y'abagore ndetse n'abagore bakiyambika imyenda y'abagabo fahum mal'unin aba bose nibivumwe imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala nibivume imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala kubera gushaka kwambara nkuko Allah nk'igitsina Allah subhanahu wa ta'ala atamurimanye فإذا لبست المرأة زي الرجال من المقالب يومغوري yambaye imyambaro y'abagabo uko yabimeze kose faqad shabahat الرجال في لبسهم uyabayisanishe n'abagabo mu myambarire yabo fatalhaquha la'natu Allahi wa rasuluhu ndetse uyu mugore imivumo ya Allah subhanahu wa ta'ala ndetse n'intumwa ya Allah subhanahu wa ta'ala mugeraho وإذا ولزوجها ndetse imivumo ikanagera ku mugabo we idha amkanaha min dhalika igihari wa mushoboje kwambara iyo myambaro min dhalika ay radiya bihi ndetse akanabyishimira walam yanhaha sana bimubuze kubera iki imivumo igera ku mugabo kandi atari we wabyambaye nukubera ko ari we wamushoboje kubyambara cyangwa se nimba atanamushoboje kubyambara atari we wabimuguriye umugore akabyigurira nuko yabyishimiye ntabimubuze li'annahu ma'murun bitaqwimiha kubera yuko umugabo ategekwa kumuhagararizi umugore ala ta'ati Allah mubigendanye no kumvira Allah subhanahu wa ta'ala mutoza anamusaba kumvira Allah subhanahu wa ta'ala wa nahiya 'anil ma'siyah anamubuza kugomera Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu Allah li qawli Allah ta'ala kandi impamvu imivumo ya Allah subhanahu wa ta'ala mugeraho nukubera kabatakoze iz'inshingano ze nkuko Allah subhanahu wa ta'ala fi ayati at-tahrim aya gatandatu Allah subhanahu wa ta'ala agirati qu anfusakum wa ahlikum nara nimurokore mwebwe bwanyu n'abantu banyu umuriro waquduha an-nas wal hijara uyu muriro
udafite ibindi bizawucana usibye abantu n'amabuye. Ay adibuhum wa'allimuhum, bisobanuye ngo mubatoza umuco mwiza ndetse munabigishe, wamuruhum bi ta'ati Allah, abantu banyu abagore n'abana mubategeke kumvira Allah subhanahu wa ta'ala, wanhuhum an ma'siyati Allah, mubabuza nanone kugomera Allah subhanahu wa ta'ala, kama yajibu dhalika alaykum fi haqqi anfusikum, nkuko ari itegeko ku mubyikorera, mwibuza gukora ibyo bibi ndetse mukanijyana mu gukora ibyiza, ni nkuko ari itegeko kubitegeka abanyu. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم يميفumi mugeraho nanone kubera yuko ari umuhagararizi w'umugore akaba yanze kubimukora ibyo ngibyo ngamubuza ibyo bibi, nkuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam igira iti kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, urumwe muri mwebwe n'umushumba ndetse kandi buri wese Allah subhanahu wa ta'ala zamubaza inshingano nibyo yamuragije. Ar-rajulu ra'in fi ahlihi, umugabo n'umushumba mu bantu bibi mu rugo, wa mas'ulu anhum yawm al-qiyamah, ndetse kandi azababazwa كمونسي ويمروكا. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، نوني إنه إمام محمد صلى الله عليه وسلم يرفزتي الآن هلكت الرجال إذا أطاعت النساء، أبقى بيجيه بزون فيرا أبقوري مبيجين داني نبيبي abangaba bazaba boramye. وقال الحسن، نروني الحسن رفزتي والله ما أصبح اليوم رجل يطيع امرأته فيما تهوى إلا أكبه الله تعالى في النار. أرجلتنا منسي ubuzacu umugabo agendera kumaranga mutima mabi y'umugore we, uretse ko Allah subhanahu wa ta'ala zamujugunya mu muriro. وقال صلوات الله وسلامه عليه، نحن إمام محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه مسلم، بحديث ياتينا مسلم، حديث تذكر أبي هريرة رضي الله عنه، على تبقرتي إمام محمد صلى الله عليه وسلم رفزتي صنفان من أهل النار، أبانه بنجري ابجري ناو ممريرو لم أراهما قوم معهم سياط، abantu b'ingeri ebyiri nabo mu muriro sinda babona. Intumwa y'Imana yabivugaga icyo gihe itarabona abo bantu, kubera yuko mu gihe cyayo batari bariho, ariko nyuma yaho baje kugaragara. aravuga ati qawmun ma'ahum siyatun ka'adhnabil baqari yatribuna biha an-nas, tinabanu abambere n'abantu bazaba bafite ibiboko bifite imigozi imeze nk'imirizo y'inka, yadribuna biha an-nas, bagenda bakubita abantu babarenganya. wa nisaa'un kasiyatin 'ariyat, n'abagore batambaye ma'ilatin mumilat, bavuye ku murongo nyawo bakawukuraho n'abandi. mumilatin ru'usuhunna ka'asnimatil bakhtil ma'ilah, imisatsi yabo cyangwa imisatsi ku mitwe yabo izaba imeze nk'ipfupfu ry'ingamiya naryo rihengamye. la yadkhuluna aljannata, ntabwo bazigera binjira mu ijuru. wala yajidna rihaha, nta nubwo kwinjira mu ijuru biroroshye, ahubwo nta nubwo bazigera bumva impumuro y'ijuru. wa inna rihaha, kandi impumuro y'ijuru la yujadu min masirati kadha wa kadha, yumvikana mu ntera ndende ingana kunuku. akhrajahu Muslim. nanone umwanditsi rahimahullahu ta'ala aravuga ati qawluhu kasiyatin, imvugo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam muri hadithi igira iti bambaye, twavuze ngo bambaye batambaye, igira iti kasiyatin ay min ni'amillah. amenye basobanuye iki kasiyati bambaye mu buryo bubiri. kasiyatin bamwe baravuga bati ay min ni'amillah, bambaye ingabire za Allah subhanahu wa ta'ala, batubuzima, ntabwo barwaye, bahawe ibishoboka byose hano kuri ino si. Allah subhanahu wa ta'ala yarabibahaye mu gihe harawe yabyimye. ariyatin, bakanasobanura bati bambaye batambaye, bavuga ati ariyatin min shukriha, iri jambo batambaye nugudashimira Allah subhanahu wa ta'ala izinema Allah subhanahu wa ta'ala yabahaye cyangwa se yabambitse. وقيل هو أن تلبس المرأة، nanone bikavugwa ko igisobanuro cyo kwambara batambaye ari ukwambara kw'abagore imyambaro raqiqan,
imyambaro ibonerana yasifu lawnu badaniha ishobora kukwereka ibara ry'uruhu rwe, ishobora kukwereka ibara ry'uruhu rwe, ndetse ukaba wanareba ibirimo imbere kandi yambaye. Wa ma'na ma'ilatin, naho kuba ijambo ma'ilatin, ijambo ma'ilatin riboneka muri hadithi twasobanuye ngo bavuye ku murongo. Qila, binavugwa ko igisobanuro cyaryo ari an ta'atillah, bavuye ku murongo batana barika kumvira Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma yalzamuhunna hifdhuhu, ndetse nibyo bagomba kurinda. Mumilatin, ndetse bawukuraho n'abandi. Abamenyi bamwe basobanura ko igisobanuro cyabyo ay yu'allimna ghayrahunna al-fi'l al-madhmum, bigisha abandi. Basobanura ko ari ukwigisha abandi ibikorwa bidakwiye. Waqila ma'ilatin mutabakhtiratin mumilatin liaktafihinna, nanone bikavugwa ko igisobanuro cyabyo ari ukugenda binyonganyonga bazunguza intugu. Waqila, nanone bagasobanura ko gukura kuva ku murongo kuvugwa muri hadithi ari ma'ilatin yamtashitna al-mushtata al-mayla wa hiya mushtatu al-baghaya, no gukoresha ibikoresho ubusanzwe bikoreshwa n'indaya, gukoresha ibikoresho bitaka ubusanzwe bikoreshwa n'indaya. Ru'usahunna ka'asnimati al-bakhti, imisatsi ku mitwe yabo izaba imeze nk'amapfupu y'ingamiya ahengamye. Abamenyi baravuga ati ayakburnaha, bavuga ati bazashyira ibintu ku mitwe yabo, yu'azzimnaha, bibe binini cyane, babishyiraho bakazengurukirizaho ibitambaro cyangwa se ibindi. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Nafi'in qala, umwandisi rahimahullahu ta'ala aravuga ati nanone ivuga tutwa Nafi yaravuze ati kana ibn Umar wa Abdullah ibn Amr inda az-Zubair ibn Abd al-Muttalib, igihe kimwe ibn Umar na Abdullah ibn Amr abasanganye n'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bari bari kwa az-Zubair ibn Abd al-Muttalib, bari kumwe nawe. Idha aqbalat imra'ah, haza kunyuraho umugore, tasuqu ghanama, urimo araragira ihene, mutanakibata qawsa, ariko ragira ihene ariko ya ahetse umuheto. Faqala Abdullah ibn Umar ramubazati arajulun anti am imra'ah, ese wa muntu we uri umugore uri umugabo cyangwa se uri umugore? Faqalat imra'ah, aramusubiza ati nge ndi umugore. فالتفت إلى ابن عمرو، arangije arahindukira areba ibnu Amri, Abdullah arahindukira areba ibnu Amri, aramubwira ati inna Allah ta'ala, mu byukuri Allah subhanahu wa ta'ala nyirubutagatifu, la'ana ala lisani nabiyhi salawatullahi wa salamuhu alayhi, yavumye ku rurimi, yabivumye abinyujije ku rurimi rw'intumwa ye Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, abantu bisanisha abagore bisanisha n'abagabo, ndetse n'abagabo bisanisha n'abagore mu bikorwa byabo bibaranga. Wa min al-af'ali allati tul'anu 'alayha al-mar'a, ndetse no mu bikorwa bituma umugore avumwa izharu zina, nuko umugore yagaragaza imitako ye, nka zahabu yambaye, wal-lu'lu'u, ndetse n'ibindi by'agaciro abagore bambara, min tahti niqab, ibi byose akabigaragaza, ukaba wabibona imbere mu byo yambaye, nkuko abagore benshi basigaye biharaje kwambara muri ino minsi, kugeza ubwo ubona imitako yabo, kugeza ubwo azamura inyambaro yambaye ukabona imitako yambaye ku maguru, ndetse ukabona n'imitako yambaye ku matwi, akitandiya agashyira imiji itandiye ku mutwe, ku buryo ushobora kuba wabona n'amaherena yambaye, akagerageza ku buryo amaherena uyabona. Watatayyubiha bilmiski, ndetse no mu bituma umugore avumwa n'ukwisiga imibavu ihumura yarangiza agasohoka, kwisiga imibavu ihumura yarangiza agasohoka. Ubusanzwe umugore ntabwo yemerewe kwisiga imibavu.
ntago yemerewe kwisiga parfum n'ibihumura yarangiza ngasohoke. Mw'Imana arabiziririje inavuga yuko uyu mugore uzabikora azaba ameze nk'uwasambanye, ntabwo byemewe ko umugore yisiga ibihumura ngasohoke mu rugo. Umugore yemerewe kwisiga ibihumura rimwe gusa igihe ari mu rugo n'umugabo we, nibwo yemerewe kwisiga ibihumura. Igihe atari mu rugo ntabwo yemerewe kwisiga ibihumura ngasohoke. walubsiha as-sabagati wal-uzri wal-harir, ndetse no kwambara imyenda ishashagirana. Ibi nabyo ntabwo umugore abyemerewe, bitumwa avumwa. No kwambara imyambaro nk'iy'abagore ndetse no kwambara nk'iy'abagabo, ndetse no kwambara imyambaro migufi, n'imyambaro iyo ari yo yose ishobora kumwambika ubusa. Ibi biri mu bikurura imivumo ku mugore, ndetse bikaba n'impamvu ituma Allah subhanahu wa ta'ala murakarira, ndetse akarakarira n'ubikora aha kwisi ndetse no ku munsi w'imperuka. الذهبي رحمه الله تعالى رجلت وهذه الأفعال التي قد غلبت على أكثر النساء قال عنهن النبي صلى الله عليه وسلم رفقتي نيبي بكربة وهذه نيبي بكربة usanga byaramaze abagore benshi muri kino gihe cyacu baramaze kwitoza iyo mico cyangwa se kurangwa no kwigira abagabo, ndetse n'ibi byinshi tuvuze usanga ariko bimeze. Ibi Adh-Dhahabi rahimahullahu ta'ala yabivugaga muri 600 nibwo yapfuye. Ubu turi mu 1400 na ibi yabivugaga muri 600. Murebe imyaka ishize avuga ngo ibi byamaze kugaragara ku bagore benshi muri kino gihe cyacu. Ntago ari iki turimo, ni igihe we yandikiye kino gitabo muri 600. Ubu ngubu yaza kuba ariho yari kubabona ibitangaje. Aravuga ati rero ibi byose intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabivuzeho igira iti اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. Tigiye kimwe neretswe mu muriro nsanga abenshi bawurimo ari abagore. Waqala salawatullahi wa salamuhu alayhi, nano nimwe y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam iravuga igira iti ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarra 'ala ar-rijali min an-nisa'i. Nta kigeragezo nigeze nsiga nyuma yanjye gikomeye cyane kizakomerera abagabo kuruta abagore. fanas'alullaha an yaqina fitnahun, turasaba Allah subhanahu wa ta'ala katurinde ibigeragezo byabo. wa yuslihna wa iyana bimannihi wa karamihi, kandi Allah subhanahu wa ta'ala batunganye abashyire ku murongo utunganye, ndetse natwe ubwacu, kubera ko Allah subhanahu wa ta'ala niwe ushoboye ibingibi ndetse no kubwineza ye. Umwanditsi rahimahullahu ta'ala rasoreza kuri ibi agira ati maw'idha inyigisho. Agira ati yewe mwene Adamu, ibna Adam, كأنك بالموت وقد فجأك وهجم وألحقك بمن سبقك من الأمم ونقلك إلى بيت الوحدة والظلم. ngati yewe mwene Adamu, ni nkaho urupfu rumaze kukugeraho, rugiye kugutungura, rukaba rwagutwara rukakugeza kubakubanjirije, rukaguhuza n'abakubanjirije, rukakujyana mu nzu uzabamo wenyine utari kumwe n'undi uwo ari we wese, izengurutswe n'icuraburindi ariyo mva. wa min dhalika ila askari al-mauta makhima bayna al-khiyam mufarriqan min malik ما اجتمع ومن شملك من انتظم ولا تدفعه بكثرة الأموال ولا بقوة الخدم. تي urupfu ruzakujyana rugukure mu nzu warurimo, rukujyane mu nzu yindi itandukanye niyo warurimo, ndetse nta n'ikizarugukiza, byaba imitungo myinshi ufite cyangwa se imbaraga ufite cyangwa se abakozi ushobora kuba wowe ufite, ntabwo bashobora kuzagukiza urupfu. Uzisanga urimo uricuza
ku bikorwa byiza utigeze ukora kandi wari ushoboye gukora, ukwicuza kwa nyako. Mbega ukuntu bitangaje ku jisho riryama kandi ikirishaka kitaryama ari rwo rupfu rugenda ruduhiga. Mata tahdhar mimma tawa'ad, ese uzirinda ryari ibyo Allah subhanahu wa ta'ala yakubwiye kwirinda, ndetse nibyo Allah subhanahu wa ta'ala yagusezeranyije bizakugeraho igihe watanye. Ni ryari uzatinya umuriro? Ni ryari uzatinya umuriro mu mutima wawe? Ni ryari uzawutinya? Ni ryari uzatinya umuriro kandi ibyaha wirirwa ukora uhora ubigira buri gihe bishya, uhora buri gihe ukora icyaha gishya utishuza kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Ibadallah, bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, dutinye Allah subhanahu wa ta'ala mu byo dukora, twirinde kurangwa n'ibyo Allah subhanahu wa ta'ala yatuziririje, twirinde kurangwa n'ibyo Allah subhanahu wa ta'ala yatubujije, dushishikazwe no gukora ibyo Allah subhanahu wa ta'ala yadutegetse, kubera ko ibyo Allah subhanahu wa ta'ala yadutegetse nibyo byiza, ndetse nibyo Allah subhanahu wa ta'ala yatubujije nibyo bibi. Nago Allah subhanahu wa ta'ala ashobora kubuza ikintu usibye yuko kiba ari kibi kuri wowe, waba ubizi cyangwa se utabizi. Nta nubwo yagutegeka ikintu usibye ko kiba ari cyiza kuri wowe, waba ubizi cyangwa se utabizi. Wala'alla fi hadhihi kifaya, wallahu ta'ala a'la wa a'lamu.